صل على محمد اللهم 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 صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Садырылды шул вакытта хактан әмір күн фаякун. Шундый изге йөк белән харшылды күкләргә раван. Дөньяда һәр нәрсәдә үз айлына бер әйләнә. Ашты кыдрәтле самаваткә бу кыш Коръән янә. Бәхрү вәхдәт Өскә аска килде шунда. Кайнады, бетте, мәхулды зәмин һәм дә замана калмады. Калмады сүрәт. Барда тәбдил ителде мәгънәгә. Әврелеп мәгънәгә дөнья сәҗдә кылды Мәүләгә.
يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا سميع يا الله يا خليل يا الله يا سميع يا الله يا خليل صل وسلم وبارك عليه. Hak Teala'şın yarattı Adem'i, kıldı Adem'den zaylı alemi. Secde kıldı küffar işte Adem'ge, illa iblis kılmadı secde ona. Dedi Allah niçin bu inkarın, yoksa var mı mında bir efkarın? Dedi balçıktan yarattın Sinan'ı, min niçin secde kılayım ona dedi. Mine sen uttan yarattın bit dedi, ut mu ortaki yaki balçık mı dedi. Kuydu Adem aldına ol bir nuri, bil Habibim nurudur bu nur dedi. Dedi nurga Sinan'ın aldındadır, kaldı anda nice aylar bu nur. Sınırak hava ana bızga kuştu bil, kaldı anda nice aylar nice yıl. Şura uşe kilu ben, fahre galem Mustafa'ga tıştı ol. Galemge rahmet için kildi bu nur, kildi tırdı ol nebidaş bu nur. Gar şefaat lazım hissezledi, Resulümnün sünnetinden bizmegiz. Ey Muhammed Mustafa sin ey Resul, kıl şefaat bizlerge yevmin nuzul. Ey Muhammed Mustafa sin ey Resul, kıl şefaat bizlerge yevmin nuzul. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Rabbim Allah, kılgan dua ve zikirlerimizni ve hem de sıragan sıravlarımızını, tileklerimizni Rabbim uzun kabul eyle. Kılgan hata ve kimseliklerimizni, bilip hem bilmişe kılgan ılı hem kişi günahlarımızını Rabbim şu mübarek kişilerimizde gafu eyle ya Rabbil alemin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e şiksiz salavat şeriflerimiz bulsaydı ve hem de her bir gailege elfet ve habet bilen her bir bağlarımızga tevhid hidayetler nasip eyle ya Rabbil alemin. Ya Rabbim hem bizge de şu mübarek kişilerden bereket, saadet, iminlikler bilen gımirlerimizni hakikatte, gımirlerimizde istikamette ve hem de şu İslamiyette utkerip insıngı suluşumuzda da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesi bilen bu dünyalardan iman bilen küşege Rabbim uzun nasip eyle. Ya Rabbim vəqdə kılınan Resulümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatlerine nasip bulup hem Rabbimiz vəqdə kılgan firdevs cennetlerinde de menge birge kalıp hem şunda kuruşege Rabbim uzun nasip eyle. Ya Rab, Hazreti Resulullah'ın çölcesinde bizi haşreyle ya Rab. Ya Rab, şerifi elinden bize bir su içtir, daha ondan sonra susuz olmayak ya Rab. Tekabbel minna ya Mevlana bicahil Mustafa ve sirri suretil Fatiha. Dhe na bën të mundur që të jemi nën shefatin e Muhammedit alayhi salatu wassalam, për hir të Kur'anit famlar, për hir të Muhammedit alayhi. وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم اجعل من بركتك صلاتنا على نبيك رفعة في ميزان حسناتنا ومحوا لسيئاتنا. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم احشرنا مع الإمام الحسين بن علي ومع كل آل بيت النبي ومع كل صالح وتقي ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم بلغ نبيك منا السلام.